Reka tubasuhuze nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye. Reka tubasuhuze tubifurize igicamunsi cyiza, tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro n'imigisha by'Uwiteka mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi kuwa mbere tariki 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Iki gicamunsi tugarukanye amakuru menshi, tugarukanye update na makuru tugiye guhera ku midugudu itatu muri teritwari ya Masisi habereye kurasana gukomeye cyane, habereye guturika kw'imbunda ziremereye. Ni hagati ya M23 ingabo za Congo FARDC Wazalendo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko ku musozi wa Rumeka, ku musozi wa Bukumbiri, aha hose humvikanye kurasana gukomeye cyane, kandi uku kurasana gukomeye kukaba kwaratangiye ku munsi w'ejo, mu gihe abandi mwari mwagiye gusenga ku butaka bwa Kongo ho byahinduye isura. Amabombe yararimo kubica bigacika. Ndaza kugaruka ku rugendo rw'ibikoresho by'ingabo z'umuryango wa Afurika yo mu majyepfo SADC byamaze kugaragara. Abaturage bari mu karere ka Kayonza, abaturage bari mu karere ka Rwamagana, abatuye mu mujyi wa Kigali bamaze kubona imodoka zigera kuri 40 zishoreranye zihetse ibikoresho by'ingabo za SADC. Ndaje ndakubwira byinshi kuri aya makuru. Ndaza kugaruka ku biganiro bikomeje gutegurwa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari. Ibi ni byo bihugu biri ku ruhembe mu guhuza impande ebyiri zihanganye. Ni nako ndibuze kugaruka ku ibuye rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikomeje kuvugisha abatari bakeya, rikomeje gutuma isi yose ihururira uburasirazuba bwa Kongo. Aya makuru yose ndaje ndayakubwira, gusa mbere yuko ninjira muri aya makuru reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zikomeje kutubwira ko zidukunda, natwe dukomeza kukwereka ko tubakurikira 5 kuri 5. Nagusohoje wowe Habimana Jackson uherereye muri Uganda mu nkambi ya Chuweri, nkasuza uwitwa Habyarimana Jean Pierre, nkasuza uwitwa Ndahimana Edward, nawe ukomeza kutwereka ko adukunda. Ari nayo mpamvu mboneraho kugusaba wowe dukurikiye bwa mbere kujya munsi video ukatubwiraho uherereye, ubundi amakuru ukayakurikirana 5 kuri 5. Noneho akaga n'ibibazo byongeye gutera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urugamba rwongeye kuba urugamba. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kugaba igitero gikomeye cyane ku musozi uteganye neza n'ahari ibirindiro by'umutwe wa Pareko usanzwe nawo ubarizwa mu mitwe ya Wazalendo. Amakuru duturutsa ahangaha avuga ko ku cyumweru ku isaha y'isa 6 z'ijoro zerekeza isaha ya saa 7 z'ijoro, ibirindiro by'izi nyeshyamba byari birimo birasukwaho ibisasu biremereye. Ni ibirindiro by'izi nyeshyamba biri ahangaha muri teritwari ya Masisi. Gusa amakuru aturuka ahangaha atangazwa n'abaturage avuga ko imbunda ziremereye, guturika kuremereye kw'ibisasu bidasanzwe byumvikanye ku musozi wa Rumeka werekeza ku musozi wa Rumbiri. Aha hose ni mu itsinda ryo muri teritwari ya Masisi, hakaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'uko ibinyamakuru bitandukanye birimo gutangaza iyi nkuru, ni imirwano ibaye nyuma y'iminota 15 abasirikare ba SADC bahagurukije ibikoresho byabo babivana ku butaka bwa Kongo babyohereza ku butaka bwa Tanzania, aho bitegerwa indege, bimwe bikoherezwa muri Afurika y'Epfo, ibindi bikoherezwa muri Malawi. Nk'uko ibi bihugu ari byo bifite abasirikare ku butaka bwa leta y'Kinshasa. Amakuru yamaze kumenyekana n'umurongo muremure, umurongo ugaragaraho imodoka z'umuryango w'abibumbye, by'umwihariko imodoka zigaragara zihetse ibi bikoresho by'ingabo za SADC. Murabizi ko guhera ku itariki 20 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma, batangaje amakuru yuko bamaze kugota ikigo cyari gisanzwe kirimo ibirindiro by'izi ngabo z'umuryango wa Afurika yo mu majyepfo SADC. Amakuru tunafite nuko amagingo aya ngaya
itabona inzira ibakura mu mujyi wa Sake mu birometero 27 werekeza mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko ingabo za General Sultani Makenga zigose uyu mujyi, zigafunga amazi, zigafunga amashanyarazi, zigafunga buri kimwe cyose cyazaga mu birindiro by'izi ngabo. Sadeke yabonye inzira isigaye ari yuko bagomba guca ku butaka bw'u Rwanda bagasubiza abasirikare mu bihugu baturutsemo. Bivugwa ko icyiciro cya 4 cyagaragayemo imodoka 40 ziherekejwe na military police ndetse n'inzego z'umutekano zitandukanye z'u Rwanda kugira ngo zigezwe ku cyambu cya Chikwa ni muri Tanzania, aho izi ngabo zigomba gutangira gufata ibikoresho byazo bisubira muri Afurika y'Epfo, ibindi bisubira muri Malawi. Tanzania ni kimwe mu bihugu byoreje abasirikare no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibintu bitavuzweho rumwe. Murabizi ko perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu yavuze ko kuba ingabo ze zaraje ku butaka bwa Kongo bitari igicibwa, kuko ingabo za Tanzania n'ubundi zisanzwe ziri muri uyu muryango, kandi Repubulika Demokarasi ya Kongo ni umunyamuryango. Anagaragaza ko kuba ingabo za Tanzania zaraje ku butaka bwa Kongo bitavuze ko Tanzania ifite uruhare mu guhungabanya umutekano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umwami wa Qatar bakomeje gushakisha ikintu cyose bakoresha iyi ntambara ibe yarangira. Gusa nubwo barimo gukora ibi ngibi, amakuru aturuka indani, amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nuko Perezida Tshisekedi arimo gutinza ibiganiro, nyamara afite umugambi wo gukomeza kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe wa M23. Perezida Tshisekedi yamaze kuzana abasirikare 500 batayo 2 zaturutse mu Bubiligi. Abasirikare barimo baratanga imyitozo ku basirikare ba FARDC bari mu kigo cya Kindu muri teritwari ya Mayinema. Hashize iminsi itsinda ry'abasirikare 200 ba FARDC bahawe amahugurwa n'aba expert ba MONUSCO. Ni nako kandi magingo ayangaya hari amakuru avuga ko ubu budasubirwaho ingabo za Kongo FARDC zamaze gutangira kuhabwa amasomo ziturutse mu bigo bigiye bitandukanye, zirimo guhurira ahangaha muri Kindu muri teritwari ya Mayinema. Perezida Tshisekedi amaze iminsi yohereje itsinda ry'abasirikare mu gihugu cy'Ubushinwa, aho izi ngabo zagiye kuganira na sosiyete ya Celtics kugira ngo bagure drone z'intambara zo mu bwoko bwa Wing Longo. Leta ya Kinshasa irashaka kugura izi drone zikaza zisimbura CH4 inyeshyamba za M23 zahanuriraga mu misozi ya Rumangabo, mu misozi ya Warikare, mu misozi ya Rubero, aho imirwano yari imaze iminsi ibera. Abasesenguzi mu bya politike n'abakurikirana hafi ibibera muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakomeje kugaragaza ko Perezida Tshisekedi umuvuno yakina ukamuhira ari uwo kugirana ibiganiro n'izi nyeshyamba za M23. Bashingira ku kuba inyeshyamba za M23 muri 2012 2013 zarafashe umujyi wa Goma kubw'ibiganiro byabereye Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Izi nyeshyamba zikemera kurekura, ariko Perezida Joseph Kabila wayoboraga Kongo akaza kwitabaza Sadeke, akitabaza MONUSCO, bakarasa ibisasu biremereye aba barwanyi, bakongera kugaruka 2017 kugeza magingo ayangaya. Bakaba barafashe umujyi wa Goma, bagafata Bukavu, bakanagaragaza ko biteguye gukomeza kurwana paka bakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yamye inzira Joseph Kabila imugeza ku butaka bwa Kongo. Hashize iminsi hari ibinyamakuru bitandukanye byagiye bishyira hanze inkuru bigaragaza ko Joseph Kabila yaba yarageze mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe mfitiye gihamya 5/5 nuko Joseph Kabila atigeze akandagira mu mujyi wa Goma, ahubwo yaramaze iminsi ashakisha ikintu cyose cyatuma yinjira muri uyu mujyi wa Goma aturutse muri Eswatini. Nyamara nubwo bimeze gutyo,
Joseph Kabila, Moise Katumbi, Martin Fayulu, abanyapolitike bose barimo barashyirwa mu gatebo kamwe k'abakomeje ngo gushakisha ikintu cyose bakoresha kugira ngo bagambanire Perezida Felix Antoine Tshisekedi umaze manda ebyiri ayoboye iki gihugu cya leta y'Kinshasa. Nyamara nubwo bimeze gutyo kandi abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara iri muri bica bigacika, haba mu bice bitandukanye Masisi, Rucuru, Nyiragongo, Rubero ndetse na Warikare. Ubundi abaturage bakomeza guhunga umunsi ku munsi kandi bagahunga bagaragaza agahinda baterwa n'ikibazo cy'intambara ikomeje kurushaho kubica bigacika. Nshuti bakunzi bacu, wowe udukurikiye bwa mbere, ya munsi ya video kandi like, share ndetse na comment, amakuru yacu uyakurikire 5 kuri 5.